Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti Nyabihu ababyeyi bavuga ko babuze umwana wabo w'umukobwa abakozi ba RIB bababwiye ko ntacyo babikoraho. Ababyeyi bo mu karere ka Nyabihu umurenge wa Mukamira akagari ka Karengeri ni umudugudu wa Kabyaza barasaba inzego bireba kubafasha gushaka umwana wabo w'umukobwa w'imyaka 17 babuze ku itariki ya 21 Ugushyingo 2024 icyumweru kikaba hakihiritse nta makuru ye bafite. Uyu mwana w'umukobwa witwa Impano Becky Bella Patience asanzwe ari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye mu kigo cy'amashuri cya Payeri Kabuga ho ni mu karere ka Gasabo mu mwaka wa nyuma usoza amashuri yisumbuye muri level ya 5. Uyu mwana ubwo yari ku ishuri yasabye uruhushya rwo kujya kwivuza araruhabwa arataha nk'uko bishimangirwa n'umubyeyi we aho bavuga ko yari arwaye. Yageze mu rugo aravuzwa biba ngombwa ko asubira ku ishuri ku itariki ya 21 Ugushyingo 2024 nibwo umubyeyi we yamuhaye amafaranga y'urugendo ngo asubire ku ishuri. Yateze imodoka iva Nyabihu yerekeza i Kigali ariko amakuru bwiza ifite yamenye nuko yaviriyemo i Musanze akajya kureba mugenzi we witwa Mireye. Nyuma yo kureba Mireye yategewe moto imugeza muri gare ya Musanze nk'uko umumotari yabibwiye abo mu muryango we avuga ko yamugejeje muri gare amubwira ko agiye gutega imujyana i Kigali. Dusubiye inyuma gato ariko andi makuru bwiza yamenye nuko hari abasore babiri biga muri kaminuza ya Ines Ruhengeri bivuga ko bari inshuti z'uyu mukobwa barimo uwitwa Bertrand n'undi witwa Pasi. Bwiza yagerageje kuvugisha aba basore bombi kugira ngo tumenye niba koko baba barigeze bamenya ko uyu mukobwa yabuze. Uwitwa Bertrand we yemeye ko babayeho inshuti ariko bataherukanaga ndetse na Pasi yemereye Bwiza amakuru y'uko nawe yabaye inshuti ya Bella ariko bari barabaye bahagaritse ibyo gukundana ngo abanze yige. Magingo aya ariko uyu mwana w'umukobwa telefoni ye ngendanwa inshuro zose umunyamakuru wa Bwiza yihamagaye yacagamo ariko ntihagire uyitaba ndetse na mubyara we witwa Venkeri yabwiye Bwiza ko n'urubuga akunda gukoresha rwa Facebook hari igihe ajya kubona akabona aruriho bakandikirana ariko ngo akabona adashaka kuvuga byinshi kuko ahita avaho. Kugeza magingo aya ubwo twakoraga iyi nkuru ababyeyi be babwiye Bwiza ko bagerageje kugeza ikibazo cyabo muri RIB ariko ubwo bageragayo babwiye ko iki kibazo ntacyo babamarira bakavuga ko bagiye kuri sitasiyo ya RIB ya Musanze ndetse na Muhoza ndetse na sitasiyo ya RIB ya Nyabihu ntibagire ubufasha bahabwa. Mu nshuro zose tugerageza kuvugana n'umuvugizi wa RIB ntabwo yatwitabye. Mu gihe byazakunda ko tuvugana nabo twazabatangariza ibyo batubwira mu nkuru yacu itaha. Ni Imena official mugikurikiye muri gahunda y'amakuru agezweho nizera ko akomeje kugenda abaryohera. Reka tuve mu Rwanda twerekeze kuri ino nkuru igira iti mu gihugu cy'u Burundi FDNB igiye kugaragaza abarwanyi bari ditabara yafashe. Kuri konti ya X yahoze yitwa Twitter umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB Brigadier General Gaspard Baratuza yatangaje ko igisirikare cyitegura kwerekana inyeshyamba zari ditabara. Kuwa kabiri yanditse ati FDNB izabagezaho ibihamya bizima by'abari ditabara bafashwe n'abandi batanze ku rugamba zacu hasi. Ibi byatangajwe nyuma y'itangazo ry'inyeshyamba ryashyizwe ahagaragara zivuga ko zateye igihombo kinini ingabo z'u Burundi zikanemeza ko abasirikare zishe harimo n'umukoroneri. Nk'uko iri tangazo ribivuga mu gitondo cyo kuri uyu wa tariki 25 Ugushyingo nibura abaofisiye 9 barimo na koroneri ushinzwe ikigo gishinzwe kuyobora ibikorwa biciye murenge wa Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Itangazo rigenewe abanyamakuru ryasinywe na Patrick Nahimana umuvugizi wa gisirikare wa Red Tabara ryongeraho ko hafashwe intwaro n'amasasu menshi muri iki gitero kinini.
bivuga ko nibura inyeshyamba 12 zo mu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ufite icyicaro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bafungiwe muri gereza nkuru ya Bujumbura izwi ku izina rya Mpimba kuva mu byumweru hafi 2 bishize. Kuwa gatanu tariki ya 15 Ugushyingo nibwo abo barwanyi 12 mu mutwe wa Red Tabara bimuriwe muri gereza nkuru ya Bujumbura izwi ku izina rya Mpimba. Amakuru aturuka muri uyu mutwe witwaje intwaro yemeza ko abarwanyi bacu, aragira ati, abarwanyi bacu bamaze umwaka umwe bafungiwe muri kasho ya polisi ya gisirikare. Polisi ya gisirikare ifite icyicaro mu mujyi wa Bujumbura. Turacyari mu makuru agezweho hano ku Imena Official, nizera ko akomeje kugenda abanogera. Dukomereze kuri no nkuru igira iti, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye impapuro zemerera ba ambasaderi 11 guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yakiriye impapuro zemerera ba ambasaderi 11 guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda, birimo uwa Ghana ufite icyicaro mu Rwanda ku nshuro ya mbere, n'abandi batatu bashya bazaba babaye aba mbere bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Ba ambasaderi bashyikirije Perezida Kagame impapuro kuri uyu wa 27 Ugushyingo 2024, ari nabo bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bwa mbere, barimo Sahaki Sergiani wa Armenia uzaba afite icyicaro Addis Abeba, ambasaderi Nadeska Amara Cuthbert Clarkson wa Nakagua ndetse na ambasaderi Jean Cruzel wa Luxembourg. Hari kandi ambasaderi wa Ghana mu Rwanda Ernest Yao Omporful ubaye uwa mbere w'iki gihugu ugize icyicaro mu Rwanda. Ambasaderi Omporful yatangaje ko azashyira imbaraga mu guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, kuko na mbere hakorwaga ubucuruzi hagati y'impande zombi. Ati, akazi kanjye hano ni ugushyiraho urubuga rw'ubucuruzi ku banyagana ba rwiyemezamirimo bato n'abaciriritse bo muri Ghana, bakishyira hamwe binyuze muri iyo gahunda, hagatezwa imbere ibikorerwa muri Ghana. Imwe mu nshingano nyamukuru dufite hano mu gushakira amasoko ba rwiyemezamirimo bacu. Mu bindi azibandaho ngo ni ugukora ku buryo abanyarwanda bashaka kujya kwiga muri Ghana bajya biborohera, n'abanyagana bagakomeza kwiyongera mu burezi bw'u Rwanda. Yahamije ko akigera mu biro azanakurikirana umushinga w'uruganda ruzajya ruzana kakao itunganyije neza, yaba ifu, umushongi wayo cyangwa se imbuto zayo zigakorwamo shokora mu Rwanda n'ibindi. Umubano w'u Rwanda na Ghana umaze igihe kirekire, washimangiwe n'ibikorwa bitandukanye ibihugu byombi bihuriraho ndetse n'amasezerano yasinywe mu bihe bitandukanye. Ibihugu byombi byagiranye amasezerano y'ubufatanye muri serivisi zo gutwara abantu n'ibindi mu kirere, mu guteza imbere igisirikare n'izindi nzego z'umutekano n'inzego z'abikorera, ubucuruzi n'ubukungu, ubuvuzi n'inzego z'imari. U Rwanda rwagize ambasaderi mbere ufite icyicaro muri Ghana kuva 2021. Mu mwaka wakurikiyeho Ghana yashyizeho ambasaderi wihagararira mu Rwanda, gusa ntiyari afite icyicaro i Kigali, ariko Yao Omporful we azaba afite icyicaro mu Rwanda. Sahaki Sergiani wa Armenia azibanda ku iterambere rya siyanse n'ikoranabuhanga. Ambasaderi Sahaki Sergiani ni uwa mbere uhagarariye igihugu cye mu Rwanda, gusa umubano w'ibihugu byombi umaze imyaka isaga 20. Yagaragaje ko ibihugu byombi bifatanya mu nzego zitandukanye zirimo iterambere ry'ubukungu, ikoranabuhanga, uburezi, ubucuruzi n'ikoranabuhanga. Ati, uburezi ni inkingi ikomeye y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, byaba ari ugusangira n'abanyeshuri n'abarimu ba kaminuza. Yahamije ko nubwo iki gihugu ari gishya muri Afurika, ariko barambye muri Afurika y'Iburasirazuba ku buryo bashimangira ku mubano bafitanye n'u Rwanda. Ambasaderi Sergiani yavuze ko mu mushinga yihutirwa azashyira mu bikorwa harimo gushyiraho laboratwari zifasha abanyeshuri bari hagati y'imyaka 8 na 18 biga amasomo ya siyansi, ikoranabuhanga n'imibare ndetse na robotics, kugira ngo
bazamukane ubumenyi bwisumbuyeho. Ati n'ibijyanye no kwigisha abana mu masomo ya STEM, hari gahunda yo gushinga laboratwari mu kigo kiri hano i Kigali, igafasha abanyeshuri igihe bavuye ku ishuri, ikabongerera ubumenyi na mbere y'uko binjira muri za kaminuza, ndetse n'abasoje iyi gahunda bakaba bafite ubushobozi bwo guhita bajya ku isoko ry'umurimo. Hari kandi imishinga yo gukora ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano wamaze no gutangira, aho abanyameniya basangiza ubumenyi abo mu Rwanda. Nakaraguwa yateguye gufatanya n'u Rwanda mu buhinzi. Ambasaderi Nadeska Imala Cuthbert Carlson amaze gushyira impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye mu Rwanda, yagaragaje ko ibihugu byombi bihurira ku kuba ibihugu bwabyo bushingiye ku buhinzi, ubukerarugendo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ati kimwe mu bintu byanshimishije cyane ni isuku nasanganye u Rwanda, ndetse n'ikintu nshaka kwiga nkamenya byisumbuye. Ikindi ni uko ibihugu byombi byakoze urugendo rukomeye mu guteza imbere umugore, ihame ry'uburinganire, ariko hari byinshi bikenewe gukorwa, ariko uhereye kuri ibyo hari byinshi twakungurana, ndetse no mu buhinzi, ubukerarugendo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Mu bandi batanze impapuro zibemerera guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda harimo ambasaderi wa Suwede mu Rwanda, Daji Joglen, asimbuye Johanna Tang wasoje inshingano ze muri Nyakanga 2024. Yavuze ko azashimangira umubano w'ibihugu byombi bisanganywe, akazibanda ku ikoranabuhanga no kurengera ibidukikije. Ati dufite byinshi dusangiye, ndetse niteguye guteza imbere umubano w'ibihugu byombi, nkazibanda ku ikoranabuhanga no guteza imbere imishinga yo kurengera ibidukikije no mu byerekeye ubuvuzi. Umubano mwiza w'u Rwanda na Suwede umaze imyaka irenga 20, ukaba ushingiye ku bufatanye mu nzego zitandukanye, cyane cyane mu burezi. Ku wa 23/2023 mu muhango wo kwizihiza ibyagezweho mu rugendo rw'ubufatanye mu bushakashatsi n'ibindi bikorwa by'iterambere rusange mu gihe cy'imyaka 20 binyuze muri gahunda ya UR Sweden Program, byatangajwe ko ubufatanye buzakomeza. Luxembourg yagize ambasaderi wa mbere mu Rwanda. Ambasaderi wa Luxembourg mu Rwanda, Jeanne Cruzel, uzaba ufite icyicaro muri Luxembourg, yavuze ko umubano w'ibihugu byombi umaze imyaka myinshi, ariko ubufatanye bugiye kwiyongera ikibatsi. Ati dusanzwe dufitanye umubano uhamye, ariko wiyongereyemo imbaraga mu myaka 4 ishize. Tuzibanda mu nzego 3 by'umwihariko uburezi, ibyerekeye imyuga n'ubumenyingiro, no guhanga imirimo no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe n'ibindi. Yahamije ko urwego rw'imari muri Luxembourg ruteye imbere ku buryo bazashyira imbaraga mu mishinga izamura uruhande rw'u Rwanda. Umubano wa Luxembourg ndetse n'u Rwanda ntabwo ari uw'uyu munsi, watangiye kera, ariko umushinga wa mbere ugamije ibikorwa by'iterambere hagati y'impande zombi wakozwe mu mwaka w'1989, ukorwa mu rwego rw'ubuzima. Nyuma Luxembourg yatangiye gufasha u Rwanda mu byerekeye n'iterambere ry'icyaro ndetse n'amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro. Luxembourg n'u Rwanda biheruka gusinyana amasezerano y'inkunga afite agaciro ka miliyoni 12 z'amayero, angana na miliyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda, azifashishwa mu guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ni amasezerano asaga andi u Rwanda rwasinyanye n'iki gihugu muri 2021, agamije kubakira ubushobozi no guteza imbere impano ziri mu by'imari mu Rwanda, bituma u Rwanda ruba ahantu heza ho gushora imari mu bigo bitandukanye. Mu bandi batanze impapuro zibemerera guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda harimo Brigadier General Mamari Kamara wa Mali, ndetse na Ambasaderi Jane Isabella Darina wa Australia, na Ambasaderi Marco Guerrietti w'Ubusuwisi, na Ambasaderi Patricio Alberto Aguirre wa Vacheri wa Chili, ndetse na Ambasaderi Savasi Vladimirio wa Chypre, ndetse na Lincoln G. Douna wa Jamaica. Ni Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho. Nizera ko amakuru twabagejejeho yabanogeye.
reka dusoreze ahangaha tugende tubashakire amakuru agezweho by'umwihariko amakuru aba agenda avugwa mu Rwanda.